Астыдағылар отыру алмайсыздар, артына көрінсін. Отыр ей! Астыдағыларды айтсаңар, отыр алма деп. Отыр алып қыла жаймады. Болды, сұра емен тоқтаттылар. Жооп туғалы? Şu жерде где-то bir 5000 адам тұрасыздар. Барыңыздар ушул жердин тургунусуздар, туурабы? Колуңуздарда салып алган үйүңүздөргө паспорттар барбы? Жок. Кызыл китеп жок? Жок. Доверенность бар. Тек паспорт жок. Жок. Канча жыл болду? 10 жыл. 15 жыл болду. Так, эми угуп тургула мени. Бул 15 жылдан бери чечилбей келаткан маселелер. Мага жайында 30 киши барганда 30 өкүлдү кабыл алгам. Бардыгын мен жардамчыма тапшырып, бардыгын изилдеп бүтүп бүгүн. Калган каткан материалды уже кечөтөн бери бүгүн мына дагы изилдеп турган алдыңарга келип отурабыз. Ушул маселени чечели деп келдик бүгүн. 13 000 түтүн деген бул бир район. Толук бир район. Немеси боюнча, мүрзөлөр боюнча, мына губернатор. Bir ayın içinde çeçip veresiz. Düz yerden yok mu düz yerden? Buna toğ, bizden 94% teritoriyamız toğ eylep. Eteğinden bergile cana baytık de var o. Oşondoy yerden çeçip bergile. Oblastın çeçimin çıkargılar, rayondu çoğultkular. Gosregistrdi varım çoğultunuz, arhitektörde çoğultunuz, varım çoğultunuz daha çeçip veririz. Bir ayın içinde çeçip veririz. Uşul rayondu özünün yeri var. Неужели şunu sözsüz ele prezident gelip çeçiş gerek bu işte. Nemesi çeçip koysa olur koşunuz. Rayondun öyle hakimi çeçip koyturgan nerse. 18 min. 18 min. Şarga koşsun bizde. 18 hektar yer boyunca. Bu yerge emdiki yıldan başlap Kuday buyursa 3,5 min okuçuluk mektep düşöt. 3. Anı biz gözömölge alıp saldırıp veremiz. Anam, yemi uşunca 15 yıl çıdagan, daha bir yıl, 1,5 yıl çıdap turasınlar, bütküçö çeyin, mektepten bütküçö çeyin. Yemi 1 yıl, 1,5 yılda mektep bütöt. Balavakça dağı bütöt. Marşrut boyunca, şaharga kattagan boyunca. Hazır, mergoroduz, çet өлкөгө жибергенмин. 1,5 min avtobus alıp bereli деп атабыз. Шаардын içine. Oşonda marşrutlar boşoyt, özlөр эле келет силер тарапка, özlөр эле. Областтардын, райондордун арасында каттайт, özlөр эле келет. Эми школьниктер чыдап тургула, мына уш жерде өзүңөрдүн эле районуңарда окуйт балдарыңар. Ошого чейин чыдап. Жол! Эми жетебиз азыр Аллахтан. Мишайт этпей турсаңар, аягына чейин. Бойду жоготуп ийип атасыңардан. Şaharga karatып бериш боюнча маселе. Биринчи, кызыл китебиңерди, тех паспортуңарды, анан бардык соцобъектиңердин баарын чечели, андан кийин анан карайлы. Баарын эле бүгүн азыр чечип бер деп мени кыйнабагыла. Bir заматта чечилбейт. 30 жылдан бери, 20 жылдан бери чирип бүткөн системаны четинен мына иреттеп коюп келатабыз. Молодецсиз. Шаардан азыр эле келип сүйлөйм деди, мен сүйлөткөн жокмун, убакыт берген жокмун, бир апа жүрөт ушул жерде. Tökölдөштөбүз, биздики да чечилбейт ушундай деп. Шаарга карап турган бүгүнкү күндө бардык жаңы конуштардыкы мыйзам менен жогорку кеңеште каралып атат. Ал дагы чечилет. Кудай буйрса апрель майга чейин бүт баары чечилет. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорту жок, кызыл китеби жок, үй болбош керек. Бардығын чечіп берсін. Кимдегім чечпейт уақында, мына мен майға чейін уақыт беремін. Целый бір 4-5 ай уақыт бар. 5 айда дүниені құрып есе болады керек болсын. Егер ошоға чейін чечпеген болсоңор, дағы маға арызданып ушинтип bir top же тех паспортым жоқ салып алған үйдүн, 20 жыл мурун салып алған үйдүн, же кызыл китеби жоқ деп арызданып барса, ошол жетекчи губернатор баш болуп, райондун айыл өкмөтүнө чейин кызматтан эле алынбайсыңар. Кызматыңарга кыянаттык абал менен мамиле кылганыңар үчүн камалып кетесиңер. Камалганда жаман сүйүнөбүз.
düşmandarım көп ekendir. Benim düşmandarım biyilikte emez, karapayım eldin aldında arasında dağı var. Молодец. Geçiyor bir ele misal keltireli, gömür boyunca. Bir ay kakşap surandık. Ay tüşürgülü, bir maşineden bir 10-15 bin taza girişe tapsan bile jet ettim. Yok sözsüz $1000 taza girişe tavuş gerek. Anan aylavuz getkende hükümet kolu kalıp duruyor, buna 3000'e düşürüp saldık. İşsiz kalıştı bayağılar. 100 maşina, 100 Uşunday dağı bolup adı. Daha gömür içine geçirek kazılıp başladı. Anım oyun kalavuz. İki jetek çaldı, almıştı caylay. Sabotaj oldu, işletmeyin. Ataylap put tozu oldu. Oo, görüp atabız, Bir bilip ay, bir atabız. yarım ay geç başladık. İti oşonda dağı kolga alıp Özgö Çakırda Aldar Ministerliğinin bardık teknikaсын kirgizip, oşonda da sabotaj olup, bayağıday olup, başalamandık bolup atkandan alfan alıp barıp kirgizdik onu. 12 kızmatkerin. Kural jarağı menen. 6 on tün içinde işteysin, 6 on gündüz işteysin. Üç yerde mınday iretke keltirgiledi. Buna hazır gürgüçtü ötüp kazılıp atat. Problema bol boydu. Buday buyursa ulan uşuntip tüzdöp keletavız. Sabotaj köp. Biyiliktин arasında emez, Karapayım halkın arasında dağı var. Kırgızstan'ın krasavчик Marşrut boyunca, mürze boyunca. Anan emi hazır sizlerden 20 yıldan beri 16-17 yıldan beri çeçilmeye gelatkan meselenizlerde 1 aprelge çeyin çeçüyünü mına gubernatorga tapşıram, hakim barбы gelgile beri çıkırılganдар mojurga. Dostlar, kolum uyup ketyapti. 78 kişi görüp. Rayondun jetekçisi kadastr gelsin, kadastr. Gosregistr. Ya astındagılar oturup aldılar, oturup ardındagilar görsün. Oturgular. Oturup aldılar. Mında oturup alışlar görünüp tamam barına. Butum da uyup kaldı, kolum da uyup kaldı. Astındagılar aytып koyboysan oturup albaysan ardındagilar aytып koysoңор отурат. Utkandan bir görgönün sonu bolup attı. Prokurordu almaştırasız, murdağı prokurordu orduna koyuyorsunuz, alıp gelip bugünkü prokurordu almaştırasız, ce başka jaka çıldırasız, ce rotatsiya çıldırasız. Молодец. Hakim, elem başkası, zaldan başka, arxitektura, Gosstroy bardığın çıldırıp almaştırılır. Endi üçün kılıp atabız. Sizlerden pasportunuzlar menen kızıl kitebinizlerdi kolunuzlar alıp berişiniz gerek. Mart'ın 1'ine çeyin. Jetekçileri dağı dele tura verse bayakıdayla korrupsiya bola verir. Alıp satуу bola verir. Men buga çeyin barın bildim. Kimisi emne kılıp iştegenim bu жерде. Oşon üçün almaştırıp atabız. Erten geçke çeyin şu rayon jetekçileri almaşılıp bütöt. Bir günden başlap ben kimden soramadım. Gubernator ökülü Özüzün krasavчик. şu жерде жашаган 13 000 üygülöten kızıl kitebindagi tek pasportundagi koluna alıştı. Sot boyunca başka prokurorga tapşıran adiletli, Başka prokuror. mıyzamda ocağın çeçip durup Başka prokuror gelip durbe. Kurman kızılış. 1 aprelge çeyin var. Ay ne oşonu. Salınıp kalgan. Oşonu getirip Hani çıkmışlar. salınmay kalgan yerlerde salbağızlar. Turup durunguzlar, alardın bardığın başın çeçilge çeçeyin, jantalaşpagılar. Kimde egerde korrupsiyaga aralaşıp, oşo korrupsiya oş жерден акча жейин деп mına rayondun jetekçileri көбүнчө kılgan eken, Gosregistr kılgan eken, kadastr, arxitektor mına uşulardın bari. Hakimler dagы aralaşıp ketken murdakı. Молодец. Bardığına iş teriştiriyor işleri jüröt. Jürüp anan sotto barat, sotto jetip, sotto maseleler çeçiler. Emme degen şunduk, 13 yıldan beri, 17 yıldan beri sotto şot degen bul kandayım? Biyliktin joktuğu da bu Ançamçılar ölüp kaldı. biylik jok. Tura. Berdim mi 13 yıl murun uşunu üy salıp al dep жерди. Dokumentin dagы koşo ber. 1 yıl aylanbay dokumentin ber. Berbeseң анда жазаға тартыл. Анда мыйзамсыз берген анда значит жазаға тартылыш керек. Мыйзамсыз берген адамдар жазаға тартылыш керек. Элди кыйнабай паспорты менен кызыл китебин бергиле. Rahmat. Süyleyim degen. Bunday toktаңыз, az turup turuңuz. Kimde kim maga kap berem dey turgan bolsa, jardamçı kanake. Жыйнап magan alıp kelesin. Hazır har biriңер birden julum bagılı alıp keltetigine. Men özüme tiyet.
Жардамчы бар, бер. Bir günde 1200. Kattарды бер. Mo көк kurtkаны koya vermeyçi beri. Көк kurtkаны koya vermeyçi. Bir önüne. İndirerek biz gel. Bileyim, men de öteyin çınarı. Men de ötkeyin çınarı. Var kıleyim. Пайғамбарымыз айтқан, қайсыл адамның жақсылығына рахмат айтпаған, разы болған адам ешқашан Аллаға разы болмайды деген да. Ошон үчүн биз Садыр Нуркожоевке биринчи разылык билдирели, кол койгон үчүн трансформацияга. Садыр Нуркожоев бир эме бар да. Эртең кызыл китеп бергенде, бул жерде баары элдер жер саткан аялдардан алган да жерлеринчи. Положение иштелип чыкса, правительстводан ошол жер саткан аялдар аркылуу бериле турган болсо, алар дагы могу карапайым элдин жолун кырып кайра сатса. Ошон үчүн биз Токтоп туруңуз. Андай болбойт. Мен эмне үчүн рай жетекчилерди алмаштырып атам? Эмне үчүн сот аркылуу чечилсин деп атам? Кооператив барбы? Мурдагы колхоздун только кайра каттайсыңар. Ошол каттайсыңардан анан ошол аркылуу анан бердиресиңер. Ортомчулар мына ушинтип жүрүп, чөнтөгүн толтурам деп жүрүп. Ортомчулар менен райондук жетекчилердин бардыгы мафия болуп, бүгүнкү күнгө чейин ала албай жүрөсүңөр. Немеңерди дагы. Ошондуктан ортомчулар кийлигишпесин. Буну башкы прокуратура көз өнөргө аласыз. Урматтуу президент бардыгын чечип. Экинчи элдин атынан да могу жерде 2 километр жолубуз бар да. Bunu ел оңдой бер, уже ел чогултпай калды. Айыл өкмөткө айтса айтат, биз төгө албай дейт. Алар да түшүнөбүз. Трансформация болбогон жерде. Эми ушуну айкөлдүк кылып, резервный фондубузданбы, трансформация болгонго чейин оңдотуп берип койсоң, соо. Boldu. Мен бұл жерде алданған адамдарды ортан тұрамын. Жаңағы үй алғандар көпіз кішіне бұл жерден алданғандардың барлығын бір 10 шақты аялдың жаңағы сіз айтқан кауцияға кіріп алып, сотторды, милицияларды, прокурорларды баққандары аялдар. Осылар бір жерде 10 жол сатышы қайда-қайда. Олар күнөөлөрдүн азыркы убакта күнөөлүү тергөөчүлөр биринчи очоттон кармашат. Анан срок давности деген менен кайра жабашат. Ушул законду алып койсоңуз жакшы болот да. Анан алар келет да кармашат. Аягында булар күнөөлөрдүн жерде фамилиясын айтканда тергөө бөлүмүнүн заматчысы Камбаров Айсулуу, тергөөчү Капыров деген бар, тергөөчү Таштанов Канат деген бар. Мына булардын кашынан баарын деле интернетке чыкты. Мурунку замначальник роду последствием Алиев камалды, Ибраимов Азамат деген тергөөчү ушинтип взятка алып. Эми кайра кече ордуна келди. Ошондой эле булардан алардан өткөндү прокуратурага жетип, эпсакмичадан өткөзсөң, прокуратурадан мурун замначальник облус прокурор Аженов деген колдоп. Анан кийин анын иштерде колдоп атат, прокурор өткөздү. Эпти прокурорго жеткизсең, прокурор тыштырбайсыздарбы, я? Соттордун баарын билесиз, ошол жылдан бери Самудинов деген судья бар. Ошондой эле бул жерде Керимкулов деген мурун болсо Жоомартов бар болчу председатель, азыр ал жогорку сотто. Мына ушулар кырышабат этип туруп, бир жерде жанакы жер аткан 10 эле аял 5-6 жолдон 10 жолдон сатышат. Анан кийин мына уголовный иштер аябай көбөйгөн. Сот боюнча жакында генеральный прокурор теркет интернетте да чыкты. Ошолор рахмат. Ошолордун баарын баш прокурорго тапшырма берип атабыз. Ушунун баарын аягына чыгасыңдар. Бир жерде 2 жолу 10 жолу саткандардын бардыгы жазасын тартат. Аягында ушу судьяларды алмаштырып атсаңыз, бул судьялар көптөн бери өтүп, аягында ошолор кыскартып атат. Жанагы срок давности, экинчисинен тил табышты, үчүнчүдөн белгисиз себептер менен жаап коюп атат. Мына ушуларга чагып өлтүрүп берсеңиз, ушул азыркы фамилияларга рахмат.
Ayağında. Atalım, koyuyoruz, yapamayız. Bağırın arayla süyleyüz deysin. Armanın arı göp içinerde, bilemanı. Bağırın görüp duram. Hazır oturun. Bağırın görüp duramın. Emi, erten yakında şayloo bütöt. 28'inde şayloo olup, akırkı sayasi proseskin. Uşul жылдағы emi mından arı, mından iyi. 5 yıl boyu hiç kanday şayloo da olboydu. Жергиликтүү кеңешке жогорку кеңешке президенттикке шайлоо болбойт. Бир гана экономиканы көтөрүү менен анан мына ушундай сиздердин проблемаларды чечүү менен гана алектенебиз. Мамлекеттик кызматкерлер дагы, өкмөт дагы, президент дагы. Эртең шайлоону тынч өткөрүп алалы. Ошондон кийин анан Кудай буйрса, жакшы алдыга дагы бир топ жылыштар болот. Алданып калбай өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен силер үчүн, эл үчүн иштеп бере турган партияларды жана кандидаттарды шайлоо. Аксакал кишини чыгарып койсоңуздар бул жерде. 2003 жылы Маурат Учкунеке деген жерден жер алганбыз. Кызыл китептерибиз бар. Решениялерибиз бар. Жер үстү бирок чыгарып койбошулар бул кишинин ичинде. Men çalmak Ben görmeye kadar. Ben çalmak Бүт райондордун жетекчилерин чогулткула, хакимдерди, госстройтурди, Чүй областы боюнча кайсы ушундай проблема жерлер бар. Полностью чечкилер. 1 апрелге чейин. Полностью көтөрсөңүз сиз. Бул силердин ишиңер мына. Губернатордан баштап айыл өкмөткө чейинкилердин иши. Сөзсүз эле президент келип анан кийин элди чогултуп чечүү маселе эмес. Ала тогонушуна бирөө чыгарып коебузчу. Эли садаган кетейин жапыр, садыр садаган кетейин сага. Ушул элибиздин, журтубуздун 30 жылдан бери кыйналып келаткан элибиздин багына сени жаратты бизге. Sen ушундай жакшынакай элдин мурдаларын чечип атасың. Биз үйдө жатсак да азыр интернеттин заманы экен, бар жогун көрүп атабыз ине чейин. Эми сени Кудай таалам даражаларыңды бийик баскычтарга көтөрсүн. Сага Кудай узун өмүр берсин, чын ден берсин. Ушу элдин, энелердин ушул жерде турган канчалык адамдардын омин деген сөзү менен периштелер дуа кылып, сени даражаларыңды бийик көтөрүп, эл үчүн аман бол. Амин, амин. Акыйкат жерде бардыгы жеңилет. Акыйкат жерде бүт келет, бардыгы келет. Күндөрдүн биринде өмүрүң узун болсун. Жерде бир аксакал кишини чыгарып койсоңуздар. Тапшырмаларды көзүңөрчө бердим. Эртеңден баштап, бүгүндөн баштап иштер башталат райондо. Bir söz. 1 апрелге чейин. Sadır Nurgaçayич. Бүткүчө чейин колуңарга документтериңерди аласыңар. Sadır Nurgaçayич. Sadır Bayke bir söz. Kızıl gitevingерди аласыңар. Шаарга караган жерлерди аласыңар. Sadır Bayke. Ben özümdün gözөmөлүмө aldım bu meseleni. Köpten beri alıp geldim. Sadır Bayke bir söz. Bugün taşırmalarda verdik. Sadır Bayke. Ana. Olmay kaldı aksakal. Olmay kaldı. Mınake urmatlı dostlar. Özüm koluna verip koymanın jakşı oldu. Mınake özüңүздөр көп болдуңуздар. Бизде сөздөрүбүз, суроолорубуз бар болчу. Сүйлөйбүз деп жетишпей калдык. Бизге сөз да жетпей калды. Лайктан басып, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар.
Eldi көргөзөйүн сиздерге дагы элди. Мына кыргыз эли. Мындан Тагай биге машина кетебиз жерде. Тагай бийгеби? Маршрутка кетет. Маршрутка менен отурасыз. 173 6-чы. Конечныйга эле барсыз. Болду, урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар. Мына просмотрду көрдүңүзбү? Бүт түзөтүп болупсуң да? Ассаламу алейкум, жакшы калыңыздар, макул.